Da je na telefonskoj vezi predsjednik Srpske demokratske stranke dr. Radovan Karadžić. Izgleda se u gradu opasno zakuvalo, da su ponovo podignute barikade i tim povodom, gospodine Karadžiću, da li se čujemo? Izvolite, molim vas, recite. Vidite šta je, mi imamo potpuno pouzdane podatke da je došlo do organizovane mobilizacije muslimana i da se oni kreću prema srpskim naseljima. Da ima već pucanja, ima ranjenih i povrijeđenih. Na specijalnoj liniji mi je gospodin Izetbegović, koji je bio predložio da dođemo zajedno na televiziju da objasnimo narodu da ne dođe greškom do građanskog rata. Moram da kažem potpuno pouzdane podatke da nije organizovana mobilizacija sa dolaskom na vrata i podizanjem ljudi. Srbi su dobili instrukcije da ostanu svi u svojim naseljima, da se organizuju za odbranu i da nigdje nikoga ne napadnu i da sačekaju razvoj događaja. Ovdje mora biti potpuno jasno ko je agresor i šta je u pitanju. Činjenica je da do ovoga dolazi nakon dogovora o uklanjanju barikada i normalizovanju stanja bez ikakvog povoda sa srpske strane. Ovo je katastrofa za Bosnu i Hercegovinu i ja moram da kažem da je sada pitanje da li i napori gospodina Izetbegovića i moji mogu nešto da tu pomognu. Pa ja bih vas molio da pokušamo svi sa svoje strane nešto da doprinesemo. Možete li vi sada kontaktirati sa gospodinom Izetbegovićem? Može li se gospodin Izetbegović javiti ovdje u studio da vidimo o čemu se radi? Meni su najavili uskoro za koji minut saopštenje MUP-a. Zaista, ako je tako dramatično, učinimo sve. Mi imamo dobar pregled situacije. Gospodin Izetbegović je na specijalnoj liniji, na drugom telefonu. Ja se nadam da on čuje ovo. Mislim da je odgovornost ovdje nesumnjiva i jasna. Naravno, ne može se tvrditi njegova, ali je činjenica da neko mobiliše muslimane i upućuje ih ka srpskim naseljima. Srbi su dobili instrukcije da ne idu nikud i da u svojim naseljima organizuju odbranu. Mi još nismo obavijestili ni Jugoslovensku narodnu armiju, koja ne smije nikome da pomaže, ali mora da brani onoga ko je napadnut. Ja vas molim da i vi dobijete izjavu od gospodina Izetbegovića. Međutim, činjenica je da je ovo nastupilo bez povoda sa srpske strane i nakon dogovora o uklanjanju barikada i normalizovanju stanja. Srpski krizni štab se ponovo sastao i počeće da funkcioniše ponovo. Nema govora da neko može da uništi 215.000 Srba u Sarajevu. Mi smo zamolili Srbe iz okoline Sarajeva koji su se pripremili da dođu u pomoć Srbima u Sarajevu, da ostanu na jednoj pristojnoj udaljenosti i da ne počinju ništa osim odbranu. Ja ću sada se javiti gospodinu Izetbegoviću na specijalnu liniju koji vjerojatno čuje ovo i daću mu vaš broj, pa ako je to od neke pomoći da se on vama javi. Znači vi naređujete Srbima da ne napadaju, da ne pucaju i da se isključivo, ako bi došlo do napada, na njih brane, a sad ćemo zamoliti Izetbegovića da naredi muslimanima, građanima da nikoga ne napada i da na bilo koji način sprečimo ovo što se ovako dramatično nadaje. U Sarajevu postoji nekoliko homogenih ili prilično homogenih naselja, srpskih i muslimanskih. Srbi nisu makli iz svojih naselja. Muslimani su se primakli srpskim naseljima. Puca se po tim srpskim naseljima. Izgleda da je kidnapovan jedan od direktora Famosa sa Korana, inače iz Krasnice. Mi imamo potpune podatke da se dolazi organizovano na vrata, muslimani se žale da im djecu odvode u neku mobilizaciju. Molim sada, to mora da stane ili više niko neće moći kontrolisati taj proces, a ja garantujem da je ovog puta potpuno jasno o čemu se radi. Kao što je prekjučer bilo jasno da je ubistvo svata i ranjavanje sveštenika bilo povod na potpuno spontano okupljanje na koje se Srpska demokratska stranka samo priključila da bi mogla da kontroliše situaciju. Sada je ovo organizovani napad. Evo, upravo su mi doneli u studio saopštenjem MUP-a BiH, ja ga prvi put sada vidim, ne znam koliko je ažurno, ali kaže: građani Sarajeva ponovo se suočavaju večera sa pokušajima stvaranja haosa i uslova za izazivanje krvoprolića na ulicama Sarajeva. Oni kojima je to cilj pokušavaju ga ostvariti sijanjem lažnih informacija, neprovjerenih glasina i pokušajima samoorganizovanja pripadnika svog naroda i podizanja barikada. Po saznanjima Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine ne postoji ni jedan razlog za preduzimanje bilo kakvih akcija od strane građana Sarajeva i Bosne i Hercegovine kojim bi se narušila opšta lična i imovinska sigurnost građana Bosne i Hercegovine. Ministarstvo unutrašnjih poslova moli sve građane da ne nasedaju dezinformacijama poput večerašnjih da idu četnici sa Sokolca ili da muslimani zauzimaju Tilavu, da sačuvaju prisebnost i strpljenje i nijednim svojim gestom ne naruše mir za koji se zalažu i krizni štab srpskog naroda i stranka Demokratske akcije. Da li je to nešto bolje? Nije bolje utoliko što zamagljuje činjenicu da je ipak došlo do početka haosa, ali je dobra preporuka da Srbi i muslimani ostanu kod svojih kuća. Srbi neće doći ni na čija vrata
I dovoljno je da niko ne dođe ni na srpska vrata. Sve ostalo se mora riješiti politički. Ako ugazimo u građanski rat, rješenje je potpuno neizvjesno, katastrofa naroda i građana Bosne i Hercegovine je gotova stvar i molim, jedna politika će sunovratiti 100, 200, 300 hiljada građana i nekoliko gradova, desetine, stotine gradova u sunovrat. Nikad se mi više od ovoga oporaviti nećemo. Ovog trena mora da stane svako i da ide svojoj kući, odnosno neka pripremi odbranu, nema nikak, ako postoje sumnje, neka svako pripremi odbranu kod kuće, ali ne smije da se nađe u tuđem naselju. Mi smo došli u situaciju u kojoj je bio Liban, došli smo u situaciju u kojoj je Nagorno Karabah, došli smo u situaciju u kojoj su Indija i Pakistan kod povlačenja Velike Britanije došli do vjerskih sukoba koji su bili, znate kakvih razmjera. Molim sada da budemo pametni i da ne šećerimo kao gospodin Ganić u vašoj emisiji Bojševičke laži, nego da se suočimo sa činjenicom da smo na pragu međuetničkog i međuvjerskog rata. Dobro, znači komanda je svi mirno i da niko ne puca. To bi bila prva mjera. Najvažnije, svako u svoje naselje i nigdje u tuđe naselje. Ako ima strahova i sumnji, neka ostanu u svojim naseljima i neka se pripreme za odbranu. Ako su svi spremni za odbranu, neće biti rata. Ali ako neko je spreman za napad i ide u tuđe naselje, onda je jasno da će biti haosa. Ostanite, gospodine Karadžiću, na vezi. Na liniji je predsjednik predsjedništva gospodin Alija Izetbegović. Dobro. Da li se čujemo? Mala pauza, ovo je tolika drama da zaista će, siguran sam, gledaoci uvažiti ovo što se događa. Gospodine Izetbegoviću. Želimo zaista od srca da ovo sve što je Jutel do sada radio dođe u priliku da se isplati, da možemo ovdje preko nas da zaustavimo taj rat ako je ikako moguće. Predsjednik Izetbegović, da li radi linija? Moramo da se strpimo. Drugih značajnih vesti u ovom danu zaista nema koje bi mogle da... Veza prema studiju ne ide, izgleda. Predsjedniče Izetbegoviću, da li me čujete? Ja sad vas čujem. Izvolite, molim vas. Evo šta je. Naime, došle su vijesti o tome da velike grupe naoružanih lica srpske narodnosti, navodno Arkanovaca i Šešeljevaca, su krenuli od Sapala prema Sarajevu. Te su vijesti potvrđene, se već nalaze tu na ovoj Višegradskoj kapiji gore. I također iz pravca Krupca. To je izazvalo uznemirenost i naravno došlo je do iznemobilizacije. Ovdje i pokušaj da se spriječi ulaz u grad. Jedna pojedinost koja to potvrđuje, znate, gospodin Karadžić kaže maloprije da je pozvao srpski narod iz okolne Sarajeva da dođu blizu Sarajeva i da eto budu negdje na pomoći. To je izazvalo uznemirenost. On to ne poriče, znate. On ne treba, niko Srbe napasti u Sarajevu. Prema tome nije potrebno bilo da poziva Srbe sa Pala i otkuda da dođu, kaže da se drže na pristojnoj udaljenosti. To je izazvalo uznemirenost. Neka naredi povlačenje njihovo i neće biti nikakvih problema. To je jedna stvar. Druga stvar, nikoga muslimani neće napasti u Sarajevu. Mogu Srbi mirno da spavaju. A ako ima gospodin Karadžić neki podataka da su muslimani unišli u neko naselje, neka kaže koje su, mi ćemo narediti njihovo povlačenje. Doktore Karadžiću, da li ste i vi na liniji? Čujete, oni su bili ovdje u sred grada, na barikadama, niko nije pucao na njih, pazite, 24 sata su bili pod našim prozorima dole. Pod našim prozorima tu u Vrbanji, niko nije pucao. Ko bi sada išlo da napada srpska mjesta? Ja se bojim da je ovo jedan izgovor za napad na grad. Gospodin Karadžić kaže jednu vrlo karakteričnu stvar, a to je da je pozvao Srbe iz okolne Sarajeva da se približe Sarajevu da bi mu bili na pomoći. Kao, eto, srpski narod je ugrožen. To je činjenica koju gospodin Karadžić priznaje i koja je izazvala uznemirenost građana Sarajeva. Jer ako vi vidite da Srbi iz pravca Pala, Bioska, Romanije kreću prema Sarajevu, naravno šta ćete čekati skrštenih šaka ovdje. Prema tome,
Hoću da kažem... Režim javljaju